Shalom mahubata haganupan kuria di Tuhan. Bani panorang on sihol jalo on tama bohal ni partondo yonta. Pai mai jalo hita ase martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bagas na horas doha nami rosi bani panorang on. In mahalani ipar mudu hamdo goloh nami. Bani panorang on sihol ma jalo on nami bohal ni partondo yon nami marhite honi hata min. Ase saat mahamuban nami ado masirsir hanami haganupan nalako manangihon hamo bagas Kristus Yesus hanami martogo. Amin. Kita haganupan kuryani Tuhan bohal ni pertunduyon tabani panorang on ay manatar surat bani pasal men bindu 10 ayat 5 sonon mahata deja. Bokas mudo iirikon lakah-lakahku seng ongga jiris nahe. Amin. Hita haganupan na hinargani Tuhan na ibata, mampahin nama diar bani goluta on, si pata rado itanggapi hasoman marhite pikiran na negatif. Marhite pandapod na negatif. Ituduh kita ataupun ifitnah kita, bahasa hita makorjahon nama diar ay mahalani adong sesuatu hal na yarap kon hita. Anjaha rado mapikiran na negatif ay ipadas hubani hasoman na legan sehingga lambin buey halak na porsaya bahasa tongondo na ipikir ni ay pasal hita. Nah hita haganpan tentu sebagai halak na ifitna merasa kecewa do hita. Bahkan das hubani sikap na marah. Nah hita haganupan memang jolma lang mamboto uhur parbagasta. Tapi mata Tuhan menjelajahi ke segala sisi bumi. Bahkan hati kita yang tersembunyi. Ganupan talardo ilobe-lobe ni naibata. Sengadong nalingod ilobe ni. Membela diri ilobe ni hasoman. Ilobe ni jolma. Kadang gabi sada horja si soya-soya doai. Halanya rado usai tanggapi pembelaan diri taai marhitehon ni pikiran na negatif. Sehingga lambin maborit mahurta sehingga lambin marah mahita. Nadomu hujai sonaha masikapta. Anggo hita mandopakon fitnahan kumbani halak naligan. Raja Daud aima sahala na bujur. Naiboto kita dia adalah lebih hebat kumbani Raja Saul. Nah halannya itu ase Raja Saul menganggap Daud itu adalah sebagai saingan, sebagai musuh na maningon isingkirkon bahkan dibunuh. Tapi hita haganupan sonahado Daud ay lahomando pakon sikap ni ay ma Raja Saul. Ternyata Daud lang mencoba untuk membela diri ilobe-lobe ni Raja Saul. Tapi iboban sido perkara ay hubani naibata halani porsaya do iya bahasa Tuhan naibata mamboto isi ni uhur pahon pikirani mamboto laka-lakah ni halani ay doa se iboban si haganupan perkara ni ay hubani Tuhan naibata. Porsaya do Daud bahasa Tuhan naibata ay panguhum na pitor. Nah hita haganupan na hinargani Tuhan sangga hita mandopakon fitnahan ataupun tuduhan pikiran na negatif bahkan sampai kita dimusuhi, kita dijauhi oleh orang lain hanya karena kebaikan naihorjahon hita. Buan hita ma perkara ay hubani Tuhan. Paturut hitama Tuhan nagabe hakim na pitor
nasitong bani haganupan perkara taai. Anggo bani Tuhan do ibu ban hita perkara ta, yakinlah salo sema perkara ai ibagas na dame. Halania jari Tuhan mahita, laho mandopakon anjaha laho masalo sehon perkara taai. Adong sada kata bijak nama katahon sonon. Kekuatanmu bukan saat dipuji, namun ketika benturan, cacian, dan hinaan datang bertubi-tubi. Fitnah yang mematangkan hati lebih baik daripada pujian yang membuat bangga diri. Ase lebih matang, lebih dewasa mahita, nalaho mandopakon segala perkara naidopakon hita bani kuluon. Totupi tahu bani Tuhan mahita mangadu-adu marhasuhutan, sehingga boy tetap hita marhagukuhon anjaha tetap mangahapkon damai pakon malas nyuhur. Amin. Martonggo mahita kanupan. Terima kasih mabamu Tuhan. Ya jari hatamu do hanami masih segala perkara na dopakon hanami bani kuluon ipoban hanami main ulobe alami talardo haganupan lobe mu Tuhan na idopakon hanami bani kuluon. Hatiha rohma fitnah pikiran na negatif na idopakon hanami, pandapot na negatif na idopakon hanami, hatiha hanami makorjahon na madiar bani kuluon. Tetap may bubon hanami perkarain hubangun Tuhan. Halani izin hanami rohu lobe mu, izin majupah kanami hagugohon dami pakon malas nihur na humbang. Tarpuji maham Bapa, diajari tondu na pasing mahanami, ase tetap hanami gok hapentaron, laho mandopakon segala perkara bani kuluh nami on. Antus bamu magkuluh nami, bani panorang sadarion, hama na tetap mampar di mata, anjaha mamparorot hanami. Ibagas Kristus Yesus, hanami martonggo hubang. Amin.